سلام كما يدخلون خمي اللهم alright كم تلمد كحبش education أبل داولنا مسينا النحوات anyway لما عنتي أبحاده ونيرنا تي مالي حوات أبو إشتي بزعبا credit card debit card some basic مسارات أو أبو مجلس جرنا النحوات بزعبا زي انترسونكم تي مالي كيفكم تريقوه بزيجات أمين محسن بمقصال بزحر استخنتنا خفنا لهم معنتي or like among Europe and US تفتير نبرة عربي انت خوين له قالوا crypto and then economically this week وكان تاين تصبي صباح ماركت تاين تصبي لو معنت ماركت تاي فيتشر تايم سرا له تسلا استات كنتنا خفنا تلمد مسانا صنحو اوكي اذا channel قل 10 شخ تبصح باي زوي تأزاز نقبر لنا ندلل لنا هجوكا alright let's go حنساب مس عجيب الكيبولة عجيب سوحدو تعلمو قديمة سوحدو تعلمو قديمة سوحدو تعلمو قديمة عيني يا شوينانا حرري عدي نبي غاير أنا عنده ما يرقلك أصل بيزن لما نقدرك أنا عنده بأوتوبوسي بدي يكون النومسي بأوتوبوسي على التحمس عشوينانا يا عشوينانا عشوينانا يا عشوينانا عشوينانا عد وما علي عشوينانا عبابا يدري عد وحلالي عشوينانا ارحب لي عني أنا عنده ما يرقلك أصل بيزن لما نقدرك أنا عنده بأوتوبوسي بدي يكون النومسي بأوتوبوسي عدنا لملمي عدنا قبل ما يقدمي Who's coming in the driveway?
All right, Tana Adde ومحراي Tana Adde. Okay, welcome. Thank you guys. Thank you. All right. Okay. So مجمرة أقدمنا حوات أب عن طب أبناء تي مالي صنحنا مس ممر مس ممر بلوس نزيا فيديو زي أختروا المحسن بيزك مسرتاوي بزعبا بزحنا نقلت قلتنا I know in detail ونمركم متن خلينا بزعبا credit card debit card نتايو تنكف من قبلنا credit card نام نايجا زاون كدنا لنا يا نزي تمسرتاو اختريو نلابو تي مالي كيدكم very good point تاع علنا لنبزي كابت كل شع كاب حتى مسلا عليها ملس تركب so نزي أخذكم نشتكي تلالي وتمسرتيون what is credit card what is debit card what is credit score and then جزاء ديكونه جزاء كلها خان تايم السل نزبل زي أخذكم كتم هاروا مجمرة نلابو أب أخذكم مالتيو I guess شارك بركم مثلا تا channel yes أيوة yeah TV ملايلكم سيرش بروا كيركم كتم هاروا زابير زيا نمحتن alright بمقصال let's go أبرح الله ودحاو بينا بتمرتنا لو ما عند خنقات ندحر كوينا well there is big news Friday تذكر نحركمكم عربي سلامنتاي ستاك ماركت دروب جيرو اوكي عربي why ستاك ماركت دروب جيرو guess عربي فيديو اي جبرنان اي سرحنان يسألنا نحكينا عربي down 0.61% down كيرو S&P 0.67 and Nasdaq is 1% Russell is almost 0.28 and VIX was down that's why by the way VIX is نهيجي 5 على نزغل so down كوينو سلامنتاي نزل حتى ترامب كلتا نجر بزعبا تاريخ تزاريبو كلتا نت بتاع زاريبو شعب مجمرة مسناي European Unions like زلو yeah اندحر
ንስኻትክን ኣብቲ ናይ ታሪፍ ንኢሮጵያ ፍራይ ኣብቲ ናይ ታሪፍ ደንጊኹም ስለ ዘለኹም ኣብቲ ኮሚኒኬሽኑን ብዙሕ ስሙዝ ይኸይድ ስለ ዘለ ካብ ጁን ሓደ ካብ ወርሒ 6 ዕለት ሓደ ዳ ምንስ ኔክስት ዊክ ወለድ ሶሪ ታሪፍ እንዳክገብረ ኢልዎም 50% ገብረ ኢልዎም Trump what are you doing that's not good or like ብዛዕባ ታሪፍ ወዲእና big beautiful bills ንመጻለና economic growth ንመጻለና what are you doing Trump all right here you go he you know that he's smart right by the way Trump كل شيء عزبله real estate developer he's a business guy he know what to do ብዛዕባ economy and money ማለት he know well هجي okay كم مسكبره انشعو commerce night European what's her name I don't know okay so ما دحن غزي خنبلاينا commerce night European شعو شبت كوينو غيا مصيوم hey yes رددت نقبرنا كنزتينا لسنسو ليو نس like pause غبرو ططو غبرو ወይ ካ extend غبرو ካብ ጁላይ ሓደ ልካ ዘለኻ ናብ ጁላይ 9 ግበረልና dan ኣብዚ መንጎ ዘሎ ስምምዕ ክንፈጥር ኢና ተባሂሉ እታ extended ገርዋ ናብ ጁላይ 9 ንሳጥራ ኣይኮነትን ክንዛረብ let's go to Trump ጅን ንሳጥራ ኣይኮነትን extended ምግባራ እቲ ናይ ታሪፍ ምን ኢሮጵያ ዝሓሰቦ extend ምግባራ ናብ ጁላይ 9 ኣይኮነትን the most important okay ኣብዚ ግዜ እዚ ህጂ ብቁልጡፍ እቲ ዲል ወይ ካ ታሪፍ ዲል ዝበሃል ክንገብሮ ኢና good we wanted that right ኣሜሪካ ሳትደሊ ኢሮጳው ንሳትደሊ okay ካብ ኢሮጳ ኢምፖርት ናብ ዩኤስኤ ዝመጽእ ከባቢ 605 ቢልዮን ይኸውን ኣይተምስ ዋግኡ ንብረት ይመጽእ ካብ ዩኤስኤ ናብ ኢሮጳ ዝኸይድ ከባቢ 370 ቢልዮን ንብረት ዋግኡ ይኸይድ so ምስ ቻይና ከነዋዳድሮ ኾልና ኢሮጳ ድሓነ ንምንታይ ድሓነ ዝብሎ ዘለኹስ ወላ ታሪፍ እንተገበርኪ ኢሮጵያ ሶሪ ወላ ዩኤስኤ ታሪፍ ተገበርኪ ፀገም ኣይኮነን ካባኸውን ስለንወስድ ታሪፍ ንገብርና ማለት እዩ ሕዙኒ ጅንታይ ሞር ሰደድውን ዩኤስኤ ተሰድያ ናብ ኢሮጵ ከባቢ ናብ 370 ቢልዮን worth of items ሰደድ according to 2024 መጽናዕቲ የዛርብ ዘለኹ okay then ምስ ቻይና more the hasses ነበረ ማለት እዩ ስና ኢሮጵያ ግን ብዙሕ ኣይኮነን ካልእ እንታይ ገይርዎት ማርኬት ወይ ከዓ ዕዳጋ yeah Trump we know what to do we know እንታይ ከም ደለኻ ከም ዝምሻለክ ፈሊጥና ካለና Trump all right ኢሮጵያን ክመጹ ስምምዕ ንኽትፈጥር ኢልካ ኣኻ ትገብሮ ዘለኻ እምበር እዚ ካብ ልብኻ ኣይኮነን ዝዓይነቱ ማርኬት ብዙሕ ዓርቢ ኣክት ኣይገበረ ከም ትስድለ ማለት S&P was down about 0.67% رايو ابريل كلته خندي دروب غير لعل حدد 2.something دروب غير مس ناي تشاينا بحلفي سلازي كاب ماركت فورهو ايس انحن عربي زغبره بلاس دحن كمصا ناي ابل 25% ان ساون افراريهم ابل كامباني هي ابل صاتكم دم ايفون صرح مالك ابل ابي اس اندحر نغراتكم انت زيفريكم 25% تعرف قبركم يلو سباي كبرت عباك هاينا نقبروا سباي كبرت قال دون ايش تكن الزرب كابتي بلا 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 اينو قرفنا يا دحنا قال لك هنا ترامب برتع اوكي then الساخذ صنح تخيل يا زنا امسنا ابل زلا اوروب ناي يا ايفون يكون والله مايك فون يكون whatever ابل مش تشاينا سلز خبره هجي اب تشاينا فري ناب اساس مت ابي اس شيت مالتي هجي نابعات حسب زلا ابل كامباني ناب هند مالتي اب هند خينو كفرمو ناب اس خمس still hey it doesn't work بلا ترامب نعمه تخي كامباني وكا فاكتوري كفتي ابي اس then ابي اس كفيت كشتي والله اينا يواز ابل كتريا 25 تعرف كفيلا اب هند سريحه نابزي تمصيارو كاب تشاينا بهند حساب ايزو هجي والله 25% كفيلادو يواطا ولا سابي اس يا بالانسوم نمبرز كريوم نحن نرايو نسا اوروب غزي كيتهوليا ناي ابل ستاك اوروب داون كوني خوليو نستو سنه غزي حبشاوتنا اوروب كن اتز غبرو من فرح نابور 6 علت حدا زحسبو اوريدي نسو لما عند خاب تمالي سوري تمالي خاب باوز غيرو نابي غيرو اوراي ناب جولاي 9 بل احلفل كله تباهيلو ابسممع امصلو قال دحنا كمصايتنا اوروب قال انت يلو زي اخي حلفكو عنت بوست جبره ترامب احوات جو ترامب always اكس اكاونت كوفتو بزي قطامي امحصن اكس اكاونت فوتو اكس اكاونت ادلاين نبلون حبشا اديوكيشن ريبوست نغبرينا بزعبا بزح ነገር አለ يا كملس ايبا زويا ريبوست نغبرينا اگداس نبلون ስለዚህ ናብ ናይ ትራምፕ ክንመጽ ግን ህጂ አንተ ቦንታይ ገይሩ ትራምፕ ዋይ
قدمي رسيالكم لومي ميموريال داي ميموريال داي اي سي لايك ذاتس واي ستاك ماركت لما انت لاكس كنت تعاطي زلو ميموريال داي كساب سخونه مالتي ترامب تايلو هي بزحات كتما بزحات هاجرات مصالا like countries from all over the world wants to trade a deal with USA good it's a beautiful things እንታይ ዘሎ income ወይ ከዓ ኣታዊ መጻሎ ጽቡቅ እዚም ኩለን almost 10% እንድሕር ተዋሂበን 10% እንድሕር ኮይኑ ኢኮኖሚካሊ ግሮውስ ክመጽ ይባሃላይ alright ኣነ ኢንካም የምጽ ኣለኹ በዚ ቢታሪፍ ብላሎ እቲ ቢግ ቢዩቲፉል ቢልስካ ይሓልፍ ኣሎ ትማል ቪድዮ ሪኢኹም ማትኾን ተኸሉ ትማል ሰሪሕ ኣለኹ ኣታዊ የምጽ ኣለኹ ስለዚ የእሰ ግሮውስ ወይ ከዓ ጂዲፒ ሃይ ክኸውን ይብለና ኣሎ ነሲ ወላ ሓበል so European እንታይ ኢሎም መሊሶም okay all right let me go here you go this guys okay this ladies okay hey Trump እቲ ገርካየ ዘለኻ ንወርሒ 6 ዕለት ሓደ ኢልካና ዘለኻ ዲል ናብ ጁላይ 9 ንሕልፈልና ምስተባሃሉ ናብ ጁላይ 9 extended ገይሩኹም ዘሎ እዩ ዝሕብረና ዘሎ very good do you think ካብ ሄጂ ክሳብ ጁላይ 9 almost ወርሕን ገለን ኢሮጵያ ናይ ግድን ዲል ክትውድያ ማለት እዩ በቃ ትስምምዕ ኣብ መወዳእታ ክበፅሕ እዩ ስለዚ that's why ማርኬት ብዙሕ ዓርቡን ሪኣክት ይገበረን ምክንያቱ እቲ ዲል ሃፐን ክኸውን እንታይ እዮም ክረኽቡ እንተኢልካዮም ኩሎም ኢሮጵያን ምስሊ ጀርመን በዓል ጀርመን ፍራንስ ኩለን ናይ ዩኬ ርኢና ኢና 10% ክረኽቡ no matter what they will get 10% መቕፃዕቲ ኣናይ ትራምፕ ሕጂ thank you but this commerce of this woman is great economist ንፍዕቲ ኢኮኖሚስት እያ ዘላ this lady so ንወርሒ 6 ዕለት ሓደ 50% ሓሰበ extended ገይሩሎ ናብ ጁላይ ወርሒ 7 ዕለት 9 ኣብዚ ግን ፋስት ዝኾነ ስምምዕ ወይ ከዓ negotiation ይገብሩ ምህላዎም ወይ ከዓ ጀሚሮም ምህላዎም እዩ ዝገልጽ ዘሎ that is why market pre-market ኢና ክንብል feature እንታይ ገይሩሎ ተሪኢኹም feature ኢልኩም ኣብዚ CNBC እንድሕር ጠዊኩም feature እንተልናዮ it's back to green S&P feature is almost up about 1.7%. Hey, it is never ዓርቢ ዝተገብረ already ስምምዕ ስለዝመፁ ሕጂ down is up almost 1.10%. And then S&P is up almost 1.27%. Nasdaq is up about 1.47%. So, and then like treasury bond كل شيء زي we like rate comes as block comes as مهارة مالتي زي أخا down كينا لا. سلزي صباح market for sure green كرئي تسفلنا بزا نيوز زي hey at 50% حاسبو نبره Trump already extended بمقبارو ناب July 9 أزيجن big سممع الله أمردا fast خجبريا okay this is another good news so صباح we expected our market should be good stock market صباح صبق خون ተስፋ ኣለና ንምንታይ እዩ ዘለዎ ወላ ፕሪ ማርኬት ፊቸር ንባዕሉ ሃይ ኮይኑሎ ወይ ከዓ ኢንክሪዝ ገይሩሎ ማለት አይ ስዊንግ ትሬንድ ትገብሩ ጽባህ you might make money like 500 ሸቅርሺ 200 100 depend ክንደይ ትገዙ ክንደይ ተብሉ ማለት ኦኬ ካለ that's why crypto is almost back 107 በጽሕ ነሩ so በዚ ኒውስ ውን crypto hey thank you we back so ጽባህ ጽቡቅ ኒውስ ስለዝመፀ hopefully ጽባህ ማርኬት ጽቡቅ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኦኬ ኣባ ከለኹ ቅድሚ ናብ ካልእ ተስላ ምእታወይ this is the good news by the way this is great news already ብዛዕባ ታሪፍ ኖ ሞር ሕጂ by the way ታሪፍ ዋላ ይምፃእ ይኽድ ገለመለ already ኣብዚ ክሓቅቕ 10% ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከም ዘለዋ ፈሪጥና ኣለና ስለዚ ቅድሚ ናብኡ ታሪፍ ምምፀይ ጽባህ ወይ ከዓ ናይ ሰሙን እዚ ማይክሮ ኢኮኖሚ እንታይ ክመስል ይኽእል ኣሕዋት ኦኬ ማይክሮ ኢኮኖሚ ናይዚ ዊክሲ እንታይ ክመስል ዝኽእል ንዝብሕጦ ኢኮኖሚ ካለንደር ክንከይድና ከነስተባህለለን ዘለና ነገራት ክንመሃርና ንእሽተይ ማለት እዩ airdrop what is this airdrop okay so this week yeah today is like Memorial Day holiday market ዕፅው that's why ተዓፂሎ
after market ድሕሪ ሰዓት 4 PM on ክኾን እዩ like overnight ማለት እዩ sorry like ፅባሕ ትዊስደይ እንታይ ክርኢ ኣለና ፅባሕ ፀብፃብ እዚኣ durable goods order እዚኣ ክርኢ ኢና ኣሕዋት እዚ ዓበይቲ ነገራት ማለት ዓበይቲ equipment መኪና ንበሎ ፍሪጅ ንበሎ ካልእ ንበሎ ፅባሕ ናይ ወርሒ 4 ፀብፃብ ክንረክብ ኢና ማርኬት ተፀቢዎ ዘሎ medium forecast almost negative 7.8 ይብለና ኣሎ alright negative 7.8 ካብቲ ዝሓለፈ 9.2% ወሰኽ ገይሩ ዓበይቲ ነገራሲ ምሻጥን ምልዋጥን ንብለ ወሰኽ ኣይግገብርኒ ወርሒ 7 ይብለና ኣሎ ስለምንታይ ታሪፍ ኣብ ወርሒ 4 ዕለት 2 ስለ ዝመፀ ሕጂ ንረኽቦ ዳታ ኣሕዋት ሕዚ ንብዚያ ወርሒ 4 ንረኽቦ ዳታ ወርሒ 5 ንረኽቦ ዳታ ወርሒ 6 ንረኽቦ ዳታ ምስ ናይ ታሪፍ ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ any ዳታ ዝመፀ ሕጂ ታሪፍ ክህልዎ እዩ ታሪፍ ኩሉ ማለት ኣይኮነን ብዘይካቲ extended እዩ ዘለኹ almost 10% ኣለዎ ስለዚ እዛ ዳታ እዚኣ ንኣብነት ፅባሕ ኔጌቲቭ 7.8 ትብል ዘላ ካብ ኣነ ላዕሊ ኔጌቲቭ 9 ኔጌቲቭ 8 ኔጌቲቭ ገለ እንድሕር ኮይና ማርኬት ፅልዋ ክሕድር ይኽእል ካብዚኣ ንታሕቲ ኔጌቲቭ 7.8 ላይክ ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ 5 ገለገለ እንድሕር ኮይኑ ግን ወል ማርኬት ግን ሃፒ ዋላ ታሪፍ ትራምፕ ዳኣ ይግበር እምበር ዓበይቲ ነገራት ኢኩፕመንት ይሽየጥ ኣሎ ኢሉ ምንፅብራቕ ቁርብ ክገብር ይኽእል እዩ ሰዓት 8 ፍርዓን ቅድሚ 1 ሰዓት ማርኬት ምኽፋቱ ፅባሕ እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ክንሪኣ ኢና ፅልዋ ከተሕድረላ ትኽእል እያ ብዓብይቲ ናይ ኢሮብ እንዲኸ ኺዶ ንፅባሕ ናይ ኢሮብ ንበል ናይ ካልእ በል ኮይኑ ግን እዚኣ ከተኺዳ ኦራይት ረብዕ እንታይ ኣለና ረብዕ ከዓ ፌድ ናይቲ ዝገበርዎ FOMC ሚቲን ናይቲ ዝገበሮ ወርሒ 5 ዕለት 18 ሪፖርት ከዓ ክንርኢ ንኽእል ኢና እዚኣ ከዓ ረብዕ ከዓ ማርኬትና በዚኣ ክትንቀሳቐስ እያ ኦኬ ዕዳጋ በዚ ክንቀሳቐስ እዩ then ሓሙስ ብጣዕሚ ቢግ ደይ እዩ ሓሙስ ኣሕዋት ሓሙስ ቢግ ደይ ምክንያቱ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ውሽጣዊ ሃብቲ ናይ USA ናይ Q1 ናይ ወርሒ 1 ናይ ወርሒ 2 ናይ ወርሒ 3 እቶት ብኔጌቲቭ እዩ ኮይኑ ኢና ልናዮ ኔጌቲቭ 0.3% እዩ ኮይኑ ወሰኽ ኣይገበረን GDP ኔጌቲቭ ኮይኑ ኦራይት ሕዝዋ ኣብዚኣ GDP ኔጌቲቭ ማለት እንድሕር ካልአይቲ Q2 ዝመፅእ 3 ወርሒ ናይ ወርሒ 4 ናይ ወርሒ 5 ናይ ወርሒ 6 ከዓ ኔጌቲቭ እንድሕር መፅዩ ቴክኒካሊ USA under recession ወይ ከዓ ምውዳቕ ማርኬት ኣላ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ወርሒ 7 ኮይኑ ግን ካልኣይ ሪቪዥን ፈርስት ሪቪዥን ስለ ዘለና ፅባሕ እዚ ክሳብ ሰከንድ ሪቪዥን ይኸይድ እዩ ኣብዛ ሪቪዥን እዚኣ ኔጌቲቭ 0.3 ዘላ ከም ገለ ኢላ ካብዚ ንታሕቲ ትሕር መፅያ ኔጌቲቭ 0.2 ኔጌቲቭ 0.1 ወይ ከዓ 0.0 እንድሕር መፅያ ዋው ማርኬት ገና ሃፒ ሓሙስ ምክንያቱ recession will cancel ክብለና እዩ ቴክኒካሊ ሓደ ካብዚ ኔጌቲቭ 0.3% ንላዕሊ እንድሕር መፅዩ ኔጌቲቭ 0.4 ኔጌቲቭ 0.5 ወይ ከዓ ኔጌቲቭ 1 እንድሕር ኮይኑ ግን ማርኬት ገና ቢ ዳውን ምክንያቱ ፍርሂ ናይ ቆጠባ ምውዳቕ ክቐልጥፍ ይኽእል እዩ ኣራይት እንታይና ኣለና ሶሉስ ብዛዕባ durable goods ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ብዛዕባ FOMC ሚቲን ኣለና ሓሙስ ብዛዕባ GDP ኣለና ኣብዚአን ተን ትሬድ ንገብርና ወላ ማርኬት እንታይ ኮይኑ ኣፕ ዳውን like أنا أدري باي ذا واي ترامب زوم أخا حقتها كل خلي تعرف أنت حتى تزاري بترامب خا غير خلي باي ذا واي ترامب alright big day Friday alright Friday كا بتعمل عبي ريبورت لنا أنت لنا مثلا PCE alright PCE هذه personal consumption expenditure مالت معك أني ناي زقبابة وكا inflation نحنا نشموته نجرات أكندانا خوينا مشموته لنا خا big days علنا alright زي ريبورت زي بتعمل Friday بزي ماركت بزي أخذ كل شيء alright زي تثبيتيو forecastيو أبزز مت ريبورت خن تايم السنة جد زي أخلهم نايزي ويكزي نايزي سومنزي أنت عانت أبينا إذا تخر لنا أنت أنا خن ملكة لنا أنت أنا خن مهار كل لنا زبل زي أن كن رئي إيد اللي مالتي alright let's back to
Okay. Kal. What is airdrop? What is it? Okay. Kal. Let me go to. I think so. Tesla, right? I have to go Tesla. Tesla. What is the good news? Tesla. Well, ምናልባት ትራምፕ ገለ ነገር ተዘይተዛሪቡ ብዛዕባ ታሪፍ I hope ተስላ ፅባሕ ልዕሊ 350 ክትበፅሕ ክትከይድ ክትዓፁ I hope ምናልባት ግን ትራምፕ ገለ ነገር እንተዘይምፅኡ ትራምፕ ገለ ነገር ተዘይምፅኡ ዋላይክ ናይ ውሽጣዊ ተስላውን ገለ ነገር ተዘይመፅኡ ንምንታይ ልዕሊ 350 ክሎ ዝግብር ዝፅበ ዘለኹ ዝልካ ነታ ንሳ ነታ ቢግ ሬዚስታንስ ኮይናታ ዘላ 350.36 ሳንቲም ገለመለ ቢግ ሬዚስታንስ ኮይናታ ላ ተስላ በዛ ኒውስ እያ ኢላን ማስክ እንታይ ኢሉ ኣሎ መሲልኩም alright Friday night ولا Saturday morning ولا أنا بزعبا دوتش قريبة يبلنا له 24 ساعات شوعات معالتي كم تقدم زقبرنا نبركو أبتي كسرحة أبت فاكتورون كدكسية أبت كونفرنس روم كدكسية سرف قبره I'm back ناب تسلا ناب XAI and Tesla متى الله يبلنا الله good news is alright welcome Trump oh sorry welcome Elon did I say Trump did let me جمرها سلازي Elon 100% تمليس الله يبلنا الله so Tesla صباح لعلى 350 كلوز كتكبر تثبيت علنا قالوا بعبيو እንታይ ኢሉ let me back that again sorry where I got this so yeah this is the one ማለት እዩ ካልእ yeah big ኣሎ let me go with this Elon Here you go. This source got I what. All right. So, yeah, no, not this. Yeah, let's pass this source. Okay, what is the other source? Where you go, Elon? Come on. Did I pass you that? By the way, أبدأ خلونا نشترك زاربا. Robots and FSD, like especially robots within like 45 years. أبزي 4 عامت كبر 4 عامت أبتنا GDP gross domestic product نا USA positive صلوا 5 نجرنا by the way. قالت big زخونة GDP's gross كبريز ولا نازله. قال إذا حنتي نتبجن let me back it again. Elon. Yeah, back to spend 24 hours. Yes, Elon. There you go. All right, May 25, Tamale. Hey, 1 week away from Junilum. Text Mr. Gabriel. Yes, and the unsupervised FSD is coming in Austin, Texas, Mality. Well, ألا تحدى ورح شدش راح تمتع ألا 15 ورح شدش راح تمتع ألا 3 ورح شدش راح تمتع تارو تاكس خان ريانا good luck for that almost ساتاناي game change ناي تسلا زبلنا أنا FS دندحر بتعمي بصبو اندحر سريعو أبتي you know بزي زخونة نجار شجر اندحر at least أو سومن كلتا سومن اندحر أب تكساس أب أستن تكساس اندحر صبو سريعو كله روبوتاكس نبال سيمي تراك نبال كلن زمت at the same brain سلازلون go so for sure كاب أبجن ناي تسلا game changing جن زن بلازلنا ندحر كله بسنة سرعات بسلام ندحر مسيو well that is gonna be we're gonna invest big then
so feature ናይ ተስላ 30 ትሪልዮን 4 ትሪልዮን 50 ትሪልዮን ዝብልዎ ኣለዉ ነቲ robotax yeah ነቲ robots so we'll be okay then so right away yeah Wall Street back ናብ ተስላ ክገብር ይኽእል yeah ካልእ እንታይ ኢሉ ከም ዝበልናዮ CEO ናይ ሓበሻ education CEO ናይ like Nvidia look cars but every single car someday will have to have autonomous capability. Well, Tesla is. Well, this is a good news for Tesla too. Tesla hiji halifalla ጽቡቅ ከይዳላ ብለናለሁ okay robotax ተዳሉላ this in a feature is ብዘሎ like ድሕሪ ተወሰነ ዓመት ንብሎ ወላ እንድሕሪ ዓመት ዚ ተስላ ፅርያ ወላ ዓመት ክልተ ዓመት ተስላ እንድሕሪ ፅርያ in a feature ሲ autonomous ኢና ንርኢ is ብለና ዘሎ very true ምክንያቱ ንሱ ከኣታ chips ከኣ Nvidia ባዕለም ስለ ዝህብና ማለት እዩ let's yeah click this look this well Tesla is far ahead in self-driving cars but every single car someday will have to have autonomous capability it's safer it's more convenient it's more fun to well Tesla is far ahead yeah Tesla is far ahead like Tesla نزخل قديماتلا yes true okay Tesla قديماتلا then ድሕሪ Tesla ግን in a feature ኩለን autonomous ከምፃየን yeah true very true maybe like 2-3 years like ብዙሓት መካይን ክመፃ ይኽእል ተወዳደርትን ተስላስ ብዙሓት ክህልዋ ይኽእል ድሕሩ ኣብ ተስላ እንድሕር ሰሪሑ እቲ FSD ወይ ከዓ autonomous ኣብ robots ከዓ ክሰርሕ ማለት እዩ that's all so እስያ ዘላ let's see next week ጽባሕ ከም ዝበልኩኹም እንታዶ what like mostly ጽባሕ watch list for this እነዚ ሰሙን እዚ ተስላ number 1 ተስላ ክጥምቱ አይደለኩም ኣሕዋት ተስላ ናበይት ኸይድ ኣነ ምስ ተስላ plus Nvidia Palantir not Apple Apple is maybe not so mostly Tesla and Nvidia this week could be hey ብዙሕ ነገር ከም ጻልና ኸላን ለውጥ ኸብ ቶም ትሬድ ገብሩ ዴይሊ ትሬድ ማለት እዩ ተስላ Nvidia ካልእ ምስ እንተ 10 ካምፔን ካምፓኒስ ማለት እዩ so yeah ንባዕሉ ግን S&P ጽባሕ ወይ እውን እቲ ኢንዴክስ ሃይ ክኸውን ጽባሕ ግሪን ክሎስ ገብር ንጽበለና ማለት all right that is all we have update market በሃል 32 ደቂቃ ጌርና ኣለና ካኽልናይ ዓንተቦ ነዊሕ ኢንተርቪው ስለ ጸናሕና ኣሕዋት እጁንቶም ዓንተቦ ዘይረኣኹሞ ኣብ ላይፍ ነይሩና ኣብ ቲቪ መለይ ከድኩም ክትሪእዎ ንምሕፀን ቲቪ መለይ ምስ መምህር ዝገበርናዮ ጻንሒት ኣሎ እዚ ነዚ ጻንሒት ዝኸድኩም ብዛዕባ እቶም መሰረታዊ ብዛዕባ ክሬዲት ካርድ ዴቢት ካርድ እንታይ ንዝብል ኣብስታት ገሊጽና ያለና ኣብ ኸድኩም ዳግማይ ክትመሃሩ ወይ ከዓ ክትሪእዎ ንምሕፀን ኦልሞስት ናይ ሰዓትን 8 ደቂቃ ጌርና ጽቡቕ ሕቶታት ይመጽእ ስለ ዝነበረ ያ ንዊሕ ዝበለ መልሲ እውን ጌርና ኢና ዌልካም ኣብ ዝኸድኩም ነዚ ክትዕዘብዎ ላይክ ነዚ ቻነል እውን ክዓቢ ንምሕፀን thank you so much ኣብ ቀጻሊ ክንራኸብ ኢና I think so ዘለና so look ጽባሕ Tesla number 1 Nvidia number 2 we'll see what happen መዝ ኩሉ ዝብሎ ዘለዉ እነ ብዓብይ ተቆጠባ sorry ብዓብይ ስታክ ማርኬቱን ጽቡቕ ክኸውን ተስፋና ጽባሕ because of what European communication ማለት yeah crypto is all time high ማለት 11800 ያበጽሕ ዘላ so crypto I think so it's going to be bit ልዕሊ 12000 ክትበጽሕ ትኽእል ያ crypto ውን ጽባሕ tom crypto invest ገብሩ yeah you guys yeah this is all good news bring in ማለት ምናልባት ትራምፕ ገለኻ ክዛረብ ይኽእል እዩ who knows Trump is always ክሬና ገለ ነገር ብዛዕባ ታሪፍ እንድሕር ተዛሪቡ ግን ኣሕዋት ዝንብሎ ዘለና ጽባሕ ኣማይ ከኣቲ ይኽእል እዩ could be something ኪኖ ግን ወላ ሓንቲ ኢኮኖሚካሊ ዳታ ይብልናን ጽባሕ ዝመጽእ of course ናይቲ ድረብል ግዱስ ኣለና ንዕኡ እሱ ኣይክቕይረኒ ብዙሕ ቁርብ ብልጫ ክርኢ ይኽእል እዩ Bernilna down is feature is almost up 1.10% and an S&P feature is up almost 1.27% and a Nasdaq feature is up almost 1.47%. 10-year is down almost 0.044%. All right, thank you so much. I will see you next time. And then صباح كهلونا عند حركة لون صباح كلمتنا كنوي حبلنا انت فيديو خاو انتايكم تريو انتايكم تعزبوا خاب صباح فريتنا لنا عليه. Thank you guys. All right, still love you. Welcome to Habesha Education again. All right, don't forget Habesha Education, by the way, we need that 20,000.
20,000 ክትበፅሕ ክትከል ኣለዋ share and subscribe 20,000 ኣብፅሕዋ ካብኡ we are okay 20,000 ሰባት እንድሕር ኮሚኒቲ ንምህር ኣለና ፀገም ኣይኮነን ካብኡ let's do that thank you